Gogo. Lesithembu khona ma. Hey. Khona hlalela ephakathi. Ke singa yithi mkhulu yakhe lembisa mkhulu. Thokozani gogo lekai. Siyaphila nini? Ngikhona mkhulu umuntu omdala ke sikabulela wena mnyako nekopa ohle feke awukopa. Niza namakhamera niza neyonke into kanjena kanti ndenzeni iphutha? Sengisho umuntu omdala wenza ngiphutha nje sifuna ukuthi nje silungise nje enye indaba edinga ukuthi nje wena uyilungise akusintwembi. Niyangixaka ke manje ithi ngiphume phandle. Yaya akusintwembi umuntu omdala. Yabo mkhulu size nomama lana ngingazi ukuthi uyamazi umama. Umama ndiyamazi. Wena nomama umazela kanjani umazi kanjani? Kahle mina njengoba ningibona kanjena siswami ndiyinyanga mina. Ndisiza abantu abaningi abane inkinga zabo. Naye lo sisi uke waza kimi wathi yena une inkinga kahle ufuna ukuthi into zakhe zilunge kwakhe ngemali ngeyonke into. So waza kimi ndamlungiselela into zakhona waza kimi wazobonga ukuthi yonke into yakhe sihamba kahle. Okay mkhulu. Okay mkhulu uthi ngiphe umama ithuba lokuthi nje akutshela ukuthi why asibhalele. Mothomolo ntate kiyo mo ke kopa mojotso why antle into re tlisitse mo. Baba njengoba ngilana ngafika kuwe ngizokhala ngithi isikhalo sami ukuthi izinto zami azihambi kahle ngihambe indawo eziningi ngiyahluleka. So mangize lana ngoba ngibona ukuthi nemali ezisheshayo uyakwazi ukuyenza leyo nto. So ngeza lana ke kufika kwami ukusiza indlela ongisize ngayo wanginikeza inyoka. Inyoka lothi kumele ngilale nayo imali izongena. Kayi1 evikini ngilale nayo lenyoka. So ngiyalala nayo inyoka but imali angiyiboni. Sisi uyazi into ekhulumayo ne. Ukwazile ukuza oyi1 eqaleni. Ukuzocela ukuthi ndikusize. So ndiyamangala manje niza nezinqwaba yabantu abangaka abaphethe amakhamera bathi bengosozo ukwazi ukuza wena wedwa uze kimi ngendlela lelewe wesiyilo kuzini ngakhona. Into engiyenza ngibuya ngoba ngizile kuwe mkhulu ngizama ukukuchazela. Awufunanga ukungilalela. Wena wathi wena ungisizile mangihambe. So lento engiyenze ngacela abantu bamakhamera bezelana ilento eyenzeka ukuthi ngize nabo manje. So sorry mkhulu. Mkhulu sorry. Mothomolo thokoza gogo sazi ukuthi angiyangixaka lo mama. Bekanda kukwami lana ne. Into enizenzayo mina ndisithandi. Kahle angiyithandi. Ngoba nidelela mina andidelela ngabantu abaphansi. Wayicelela yena lo sisi. Wayicelela mina andiswela abantu njengoba ningibona kanjena. Ndihleli lapha kwami ndinceda abantu abaninzi. So manje yenza kanjena nidelela mina ndidele nabantu abaphansi. Sika mama hatho mkhulu inyoka akusahambeki kahle iseyidemanda too much umuntu omdala. You understand? So enakatholi imali so sesibuzela nje ukuthi uncedeka kanjani ukuthi lento ingabuyela nje kuwe or nje kube right angazi mama ufuna ukuthi angazi kuyibuyele kumkhulu noma mina into engiyifunayo ukuthi ngiyibuyisa lenyoka le ibuyele kuye ngibe right ngoba sengikhathele ukulala nayo iyangilala inyoka. Mkhulu ngiyacela ukuthi uyithathe lento le uyithathe ngiyayibuyisa. Bheka sisi ndakutshela ukuthi uyakwazi ukuthi into ndikwenzela yona ayikwazi ukujika. Wavuma wena uthi ayikwazi ukujika la kimi. Ndimangala manje mase uthi hayi se ufuna inyoka mele ithintini. Inkinga yenu uyazi ukuthini sisi wami bona bakwazi ukulalela laba bantu. Ndibabekele imithetho yakhona yenzani kanjena egcineni bese bakwenze into yabo endingabatshela itsheli yona. Imistake yabo iba yimistake yami ke ngoko. So mkhulu mina ngicela ukubuza something ukuthi iyenziwa yini lento le esweke ngithoya hore wena ofe muthu Noah uthi inyoka izosa kayi1 kodwa manje ihle hangada iyesweke ngitho because of mama uyakhala ukuthi nje akusahambi ngoline. Yena lo mama into ndibona ke wayenza iphutha. Mina ndike ndathi makalale nayo lenyoka xa esesikhathini. Maka kuma period. Ayise kuma periods kuphela. So andazi yena wayiva kamnandi mina ndazi ngoba bendingekho mina. So umuntu omdala wena uze walala naye kuma period. Ngilalile naye kuma period ilanga lokuqala leli angitshele ngalo but yona yiloko iyangifuna
iyangifuna so angikwazi ukunqaba mina ngoba Yazi wena kuyala indoda kusho ukuthi wonke amadoda wena inyoka nayo uyakhona ukuyala uqoma wonke amadoda wena qoma wonke amadoda indoda iza kuwe icela ngifuna nginqabe angeke ukuze kwenzeke so mina ngikwazanga ukuthi noma ngingekho kuma period uma ingifuna inyoka nginqabe noma ngiyinikeze umuntu omdala inyoka iyancabeka koko wena wathi iyancabeka mayimfuna umama mela yenze njani ngoba isilwane iphutha iyaka lo sisi usisi yam affecta inyoka seyiza kakhulu and hope lo ke motho wa mme maybe umuntu omdala yamkhathaza umama madoda inkinga lena inkinga kwanele ngiyayicela mkhulu uyithathe lento umama ndamtshela ndathi mina ungaze nemali kimi uyandiva ungaze nemali kimi mawubona into zakho sihamba kahle ungaze nemali kimi iya elwandleni uyoyinikela emanzini you understand why ayolahlela emanzini ayolahlela ini imali le imayiqala ukubona ukuthi into zakhe zihamba kahle so andazi ukuthi mhlambe yena asifikanga uke wayilahlela imali yakhe emanzini kwayona le nikezwe inyoka ikazi yafika so angikwazanga ukuyolahlela emanzini manje njani ukuthi ayikazoyayenzeka leyo mali ukuchazela ukuthi akukho kuhambayo ngizile mama udlila to explainela why wetsa ntho ebe difficult manani baningi abantu abahamba nama Mercedes Benz lapha phandle abakaze baze kuzocomplaina njengalo sisi lo abakaze bahamba nemoto zabo amajeep balele ngenyoka basemaphirodini bona bane angithi inkinga zabo asifani inkinga zabo asifani ndimangele nje ukuthi nguye le lo sisi kuphela ezizocomplaina la kimi kanti abanye ngamanje ifoni yami njengoba ndishiye lapha phakathi iyaringa njalo abanye bafuna ukungidokoza ukubonga kimi ngendlela nibasiza ngayo kutheni ke lo sisi yazi mkhulu kubhlungu kanjani ngiphumuli uma ngisendlini noma ngisaba nisho ugeza ke manje ngiyageza nansi la ikhona ansakwazi ukuphumula into engifuna ukuthi ayithathe inyoka yiloko nje ithi ngibuyela kimi ayikwazi ukubuyela kimi sisi ukhona lapho uphazame khona akusiyimi ke lo njengoba aphazamile ayenze njani ukulungisa lapho ngoba siza thini ngeke size sithi eqaleni ukuthi imithetho yami uyayilalela na wathi uve konke na okay ndambuza kwesi2 lapho ongazwisisi khona ngicela ungibuze azange ukubuze leyo nto leyo wangibuza ngabuyela kuwe futhi wathi wena hamba endlini imphumela uzoyithola so mina ansafuni ukuqhubeka nalento into engiyifunayo ukuthi ngimbuyise into yakho if ufuna uthwala ngenyoka noma negundwane noma nesiphi ilokhuzana intoni isilwane thathile akubulele emuva yena wavuma ndamtshela kahle ukuthi uyabona into engena kuyo ne ungene kwesinye isimo manje awusabuyele emuva indoda eyakho yangampela yiyo leyo andi yonke into ehamba kahle wavuma yena kahle sile ngule ngoka mthusa nka yona awuntshotsa iditsa meshap because of angithi uthi le nyoka thathile indlela ikhona mara yona eyi1 yona ukusho ukuthi umama la ekhaya uzofuze ukuthi ashiyeke la ekhaya uyayibona nami ndikwazi ukuthi ndimlungisa kanjani kodwa naningekho apha uyayibona njengoba waza yena waza ashiyeke ekhaya umama sakhe ashiyeke la ekhaya kuthanda yena ngoba nguye ufuna uthola usizo uzoyenzani umuntu omdala hayi lokho akufuni nina ke bato make sure mamoto ba save since ayisifuni yena uzoba safe mina ngiyanithembisa yiyo nje indlela eyi1 yokuthi ndingayenza usisashiyeke lapha ekhaya ndikwazi ukuthi ndimnceda kanjani ene bayibuyela le kulapho uyoncedakala khona ayisoze benesikhwele futhi le nyoka leyo kodwa thathile ayibuyele lemuva mama wa utlwa ntate reng o be sharp tshwantse o salemo o etsa jwang o sharp ngiyavuma ukuthi ngoba ngifuna usizo ngoba lempilo ngiyiphilayo ayisekho normal hayi so manje sokhalela abantu njengathi mina ndikumoshile mina ndikumoshanga ubhizi uvulela amathanga wonke amalokhuzana la ilokhuzana wena uvula amathanga ne hayi melano wathi once njengalala nayo inyoka imali izobuya ayikazi yakwazi ubuya imali ngizosala naye akwazi ukunginceda uzoba right umbhekisa ngabantu manje hey wait again guys kuyathepha labona yo
he ntho tsa o tshwala di bima wa tseba ke rata o eletsa batho wa tseba ka nako engwe ho emela nako ya hao lo ba patient ka bophelo ba hao bo shapo ska le ha le bona hore ho bima ntho ngwe ngwe o e nkang e modimo sa o abelang yona e bima because of la bona hore mama no o thwetse ka dinoa ene mkhulu o re ha ona turning back o re ha ona magutlela morao because of no mama ha inkile o inkile o fihlela le bitleng ene mama no o batla o thusala so la bona le rona re itse ko mama o tlo ba shapo wa sala a re ka baka la hore blue ke batla o ba save ke batla hore noa e ska hlola enhlopha ska peleng e be sharp e tlise ntho tsaka ntho ke tlo o etsang keng ke kopa o kena le mkhulu ka mo ke sale ska mkhulu a kupile if mama batla thuso a sale lena ke a tshepa le wena mo hae bo mo situationing so o ska tshaba fela o emailela ko joseph@bioscope.co.za ke a le rata ka ofela guys kopa le ska le balang go follow le subscribing ibile le sharing di video tsa rona. I'll see you in the next episode. Yes baby.